Abusia ya share afia sin komsha do na ana efedi fo ahodo ho abegu monte so ni nyina so enye nsem a emu ode ye che uwo ni ade ye bekoso ewo wo man Ghana mu plane crash ahodo a wum sabre ye du abosome enkunumu anesa so ka me ese still o man Ghana no enkomsha eba no enye de ene yabo e de prophet eze ye no ebedim komo na ebisa se sen ene wo man Ghana yesi ejina ewo sunsum from amo akwa ba e de aba too much ga so masters so do comment so e be fa comment section ho e de ama mebusu aka me wen ne ma odifo akwa ba na fe yenim ko odifo mo akwa ba meji so papa bibia bo adom na so na me adom bo se ya ka se prophet eze ana se eastern mayor afa na bi obi ehu me ka se dan ho disima se na beka okay Median ankasa na medi kan abo ansa na se de be ya obi hu mi Median ankasa de Kofi Redu Agimai Rexford Badu Adepa Medin no but o ba me so fudwuma mu a ana ya odi ni me as a bishop so if I'm a bishop Adepa but the both din na eze no ti ko ba the social media platform the Eastern Mayo but you because a prophet is a moya me yesu sudwuma when after the gospel the akabia yesu suma sem ti me oba anma me kum dwan bo afode me ye niam bebiri wo han ye me nyuma me wa hapa ne bebiri no ayo odifo ne wada ho di se de na ye beda se na me misasa afi ye si afi mu enkomhye dodo na ene kode ma Ghana na ni nyina so ne enkomhye ibu ye de iwu accident akwanhia accident bi ebesusu na akra ahwere dodo na ene mo eka moja edigu mi misase woye sonso mu ni pen wo hwe wo man Ghana se ye si afi mu amoso me nkunu mu ne ewu September mu ne ewu so far how far ede ma Ghana nyame ne kura Ghana nyame pe ne kuta Ghana for now wọ́n sẹ́ yẹ wọ́n ní ma bi wọ Ghana ase a yẹn yasẹ́ ni nyina saa ní ma no soso na na ẹ̀wẹ̀ kuro nti nyame nhyehyẹ yẹ mu no kuro bi a wọ́bɛkɔ so no nsuo nna kuro ni tia nsuo da kuro no to deɛ bɛ nti na nyame yɛ no saa wɔn mo na ɛwɛn kuro no nkɔfo bebree wɔ a wɔka wɔn yɛ wɔn nte wase awurade de nsuo bi ato kuro ano de tumi atenam sɛ mmɔ kuro no ho ban bɛtɛ wɔn adeɛ bi ɛkɔ so nsuo a wɔ Ghana nyinaa sɛ me ne mmienu start abrabɔ ayɛ ne fie no dabɛn na wohu sɛ adeɛ esi wɔ abibirim ebi esi wɔ Ghana da te sɛ plane bɛfiri soro na abɛtɔ fam na titiri fam di ɔman n'anim awu kɔ na bibi bi ɛnsi dabɛn na start hu saa ne ma ne bi ɛntansi ɛwɔ yɛ maa mu ha but adeɛ baako no sɛ yɛasɛe nneɛma bi a ɛbɛn yɛn a yɛbɔ ho ban in the name of say yɛpɛ gold yɛpɛ gold nti nsuo bi a bɛn yɛ bi ase ɛna no arawosɛm kora me tie ne sɛ afei de Ghana kora kra nsuo ɛde ba arawosɛm a me tie no Ghana kra nsuo de ba tumi ti nsuo tumi wɔ nsuo nti so obi di makyɛ sɛ tumi ni nsuo ma wo sɛ de ba na me deɛ wo ka so obi ba nyame mu mpo ne ɛbɛgye wato mu agye sie ne sie tu wɔ nsuo obi bebusa sɛ de na papa yi kai kama bibisa sɛ yɛ fetu gye initiate obi ba nyame mu a gye initiate wɔ nsuo nyame wo ba nyame mu a ko bi initiate obi owuram ko bi atum da no nti nyame se for wano pa mu kana gimidi wo gimidi a first one wanya nkwaje di kai second ye fa nko nsuo fa nko hyem nyenyi wo bie ti se me pa mu ka sɛ Yesu Nyankopɔn ba this next ayi sɛ me toa so next step say dem be shame so ma yima pi ti se mbe ko nyame nche kwa na initiative wo nsuo ma di na wo nsuo no Genesis 1:1 mfiti ase Awurade Nyankopɔn bɔ soro ne asase wanka nsuo wo kan to aso a wo se Awurade hu asase so sakasaka na Awurade hu kobutu nsuo nani nsuo ni fi na bai nsuo ni fi na bai mini se na nsuo no ho dada asa na Awurade bɔ na ade ana nti se no nsuo wo de ani wo nsuo so nyame nti Awurade ne o mkasa se mo na mbɛwɛn kuro na mame nti mine mo kasa mu ni komo ntie mi wa die nti ne Awurade wo kobutu nsuo ya je nko bɔ na ade okobutu wo it was when negotiation be a course between Christ and all those beings from han na ye baby ye prison ma abofo mo ye bone ye to mo ba okay nti wo ye bone ani ato aba form that is why Lucifer ye bone ye de ne ba nti ode ne bo ho sasa so fo mu nue na so mo si
Sans say not 2 for na idea ben ato am wo fom a nti say ruade na oboye no kobutu nsu na ni ade na no woka me butu ma bible so obi no fresh enye han na ye han mini se mabutu nsu me ni nsu na kasa afi han bo 14 wo be pie das awia na me mati mako adidi me de nipa betena na sumba wo sumbo fo wo so aba na me mati mada na omo da sa bi na me so omo da e nti ruade de bibia ya chise bibia e negotiate ye enne ye bai ye di gold tuo ye di gold tuo esen kuru odi for se wo ka ne se ya se ne wo ka se asasi first na ka prison e de ma fallen angels no tumi e won suom tumi e won nuem tumi e wo abotan mu no wo mo ye tumi de na so mo tumi no emuru nyame de no so enti se wo mighty as man Ghana na nyame ye di nyame di na ye ka se o man ye Christopher wo mu na edoso na Christopher nso nyina ye dan nyame na Yesu frɛ nyame no si dan na wo kyerɛ sɛ ensuo tumi etimi asɔre de etia wo man ne san sɛ ya sɛ ensuo ne ti na nyame tumi na nkasa na ebro ade nyina no so no eno no entimi nye bibi afa mo wo man na je sɛ fallen angel no beto ensuo no ene betimi aba wo man no ho ban na metima busa asemi edifo bisa nyame ye tuntuma na o ekoko edifo mi basa ko asoro so ye Kristo nti ene na wo nyame se wunnim nyame kala de na se mu hu ba wo ko asoro ba wunnim nyame nti na so o man ne the Christian country ato ye so keke ti nim nyame na me muso obi ase ene na wo nyame obaka se na mi sua na me ma me ko asoro na me di na chi nyesa nti minyini wo Christian family a Christian home minyini wo efia ye de sum nyame nyesa nti mbeto se me ma me bompa ya ahomache nti mi so so na ma bompa ya ahomache mbeto se me ma me bompa ya na bi nyina no so ma bompa ya na do sa me be nyame na ye sum yini no obi ani no me boa din tell me busa asa din tell me busa asa ye de nyame nti bibia ani ho ade nti na nsuo fa sofo ba okofre konfoma ne bi ya pa no mo pa in command man ba okay ti bibia ni nsuo mu dia nsuo fa sofo nua na anu ye osofo ye okọ ofin ko dwa na num ofin fa mi ade nti na o man ko frɛ asofo ne anko gina fa no nti o katata na akia ba you see me no krakanti go fi bi mpema sem na mu hu se yen ya setena ye timi awurade di nsuo to wo ma tie yen sum nsuo ye sum nyame na mmom ye busa de firi ho iba bibiri ntima se me kwamenti wase sa na me sure say we atefo so nti wase se ade a won sum no no wo ye de ko bisa de firi ho da so ho pa ye ka se bibi sum obi a ene de se me koto aso na se me de me kra ma sum bibi ti moment a me koto aso re bibi a ma sum no awurade so ay specific se me yan koto so bibi ajo no ti koto so awurade what you say abofo ne se bra abofo no sia nyame akoa no wo be koto aso se koto so re me ne koto so awurade pe Revelation John wo be koto se koto so me so koto so awurade pe ti me nemu wo be kan wasama kire me na me de akọ mini se specific say ye bompa ye mpo a ye koto so awurade ne ye bompa ye wi abofo ne be fa de ko okay what you must say ti do be fa mpa ikọ no nese onu ne de mpa ikọ soma no ye mfa nkọ awurade anim da to bi ne be fa de ko you can't go to God just say me call awurade was straight and I'm going there direct as I am coming home me say me ko ka bibi kire ne ye nyensa wo be fa bibi so okay nti enei enima bi e wo ha sei na ya to enima bi ato agu ye mfa bibi ya wo bi eni nti na amaga na asi ni trust ni nti ne say ya ka se bibi bia ni ba bia bi wo di nyame dia waji bibi adi nti se bi oba bu ni nsampo a o de shebin ni abetam dia fra bola ko bola yi hwe bi gupu mu sani ma ne ma ye ku hwe bi agu ha obi timi sabi nsuo da ha na wabu ni nsa otekyere wade mu na wato nsuo to a emfanko etimi akobu nsu tini nti de na ye no ye de fi ese asase no ti se ye mbo e pese nya bibi free ha esese ye di asase ni number 1 ye di nsuo ni number 2 ye di nwie wo mu ni what you say ye di mu ho mani sani piase ye hunu sani ma wi ene na ekuye se no na ma wo man Ghana ye nyina ye nyina ye usunsun for because ena mpanyimfo no binom krofo ni binom agigi tumi boni bi free ba bia be wura kuro no no kura ne say nka those days no bi kodi aduro beni na so wura Ghana mo nsu eda tiro ma ofa aduro no ma be say eso no bi timi ko beni no de ho ma free wa ba no de wura enti mi busa say gatekeepers no mo we okay we gatekeepers no way and these people and Kofi Ame come once and they are the gatekeepers kuro bia nso kuro bia bibi dawo
adentina ono the Bible ne bre won a wogi tum no you see here Bible you read 400 years the raw Bible na the Ethiopian Bible ne 1500 years okay enti the Bible no mu no yi Ethiopian Bible no mu yi ya no bi e no mo de ama ye nde e ne ye kan enti obi a wadi 1500 e no obi a wadi 400 so mo kan history a me aba ho na be kan okre mo nti the Bible no mpo errors bebre wo minimum in Bible you can errors bebre wo any Bible no ekuta na ma sorry ti asori okay because my doctrine ko maybe I can Bible me part na me tiase na no na me ye de kire me nti wo de fufu bi a me tiase ba pe wo de ni mfiri nyame me de ni mfiri nyame nye sankwa de di kun e da be na hu se komfo ne komfo ko so obosom ne e fake we obosom e fake ye di nyame e chi de bi e chi nyame o e fake di nyame o e jani anya no na be ma nyame ne mo nyama so ye ma ne nyina mo nyini good eduru twabre urade so be ni de afri ti se pese Ghana nya nkwaje a ye nsan ko ye ti me se mpanyimfo tim no betimi a said o mafra asofo agu parliament wo no o mfa malama wa bi mienu nko o mfa conform wa bi mienu nko kan odi fa sembe na woki emi de pa se me kan obisa me da question o hini bia o bu mai ne bukat neza be dia konya ne o pa dia unfo kanu ne o malam fo kanu ne wa konfo kanu ne wa asofo kanu ewurade anya afi wona ba be ye afi wo se o ye nyame nkutwefo a o twe nku enti ma ye nyame fufu bi nka no ma ye nkutu oboni bia enti se o sumu nyame a esi den na ka se sofo ho dia ye san fa malam ko ka ho ye san fa wan ko ka ho mini ba asofo na sofo meduma me da se asofo ne nti wona ni pe wu da bia ye ndo wo mu ni parliament o you see okay no kwen say me sa kan di we for fidie ni so man panyini bi obebe oba be swai ne yenyi Ghana afna no to nche ye ma no kusua ne snap ne ye so betima fa wansi dia o se de misika masemfa ye hwe so betima fa wansi dia o hini bi a wo so am ye du adi o man no so ye mu akusua ne snap ne mu afna atumi wo so swai so ube ti boni ma bia nchi na fa o ma no yire dase na me so nku bi di boni anka Ghana ado ya ma Bible sem no ni ye twa to de se Bible no ye can send be any what the Bible no because in the name say rade fa no boa won to ntem o to ntem pa wo mom di enim na ye tofo odifo yaye nipenifo kra se obrechu mu e dance boa onipa bia bi enye obi a na ba asase so a obenyine du fie bi oba no obenya bedu nimpini fie so obi wo ha ye wo na wo ye ho na wadane ato obi benyini na wo esuno kwan so obi a befa so obesan de akọ enti se o ka se asofo ne tete ho ena enipa ewu ta asofo ne enye hwe bi be ka se ewuo de esotumi ni asofo ho ye hwe plane crash ye te hwe ya e bia na plane no bibi ko che wo ho ye ni hwe ha negligent bi na course so ena ya nhwe ni ye me kwateto ye enu ye si na bi hwe so e bi obi te parliament house nipa no wo yare wo hwe na pomudi ye ena nyema ba ko bi anko ye ena nyame ato nsa dia frem esi de nya di hwe so be ba ne sana ne ya ka se fa evidence bra se so from bi na course mo bi wu ya evidence be any habit in the about you see one problem now one you need soon court but you on court that is a problem kese e de na Ghana a Christian country nyame som Bible say em fa honam na som ade ode honam som nyame no betwa pore mini se urade mposi som honam ye som no wo sunsun fam enye honam ti se nyame se wo be som no sunsun fam na se sunsun enni evidence sunsun ni bibia pe ni bibia say de okay me no ya adwene pajo then ye ura e ko full clean na o say mintimi nko because I sorry he program mintimi na yere ko no be for kofu no koku oh send you diffo ni ba person me can say me kwa sorry nyesa no okay wo mo no mo osomo mo no e ura na so ntimi ka se wonko me boa nti plan na ewure ko fro no are you trying to tell me say engineers na egu ho no o mo ntimi ahun say photo plane no na nkomo de president kwa ko fro dia eni na ya buche dia we have to arrest them put them behind bars because omo adwuma no mo giska wono di omo nyina resign you can't come and tell me this sumo on say ube twantro na plane na fort won plane fort won na de omo panyin ko fro trobe na wudi no the first gentleman of the country who rescued a life with a plane and problem on who yes how you to the next year you omo nyina free ho ne de omo san tum because omo buga na kwase sika bi omo adi no omo find the back yin jeli omo kan obi ko obe na dwuma yi senka Ghana me say ye kugina court
Ni ama Bible we dey on say Christian. Ye ma Bible kan okre so e say be kan okre. Ade am be ka bia ye nokre. So help me God. Owi a no twanto no akwaba. Nokre ni say nka wo kan Bible no wie no. Komfo ba akoto no so twen na je kusua ne snap. E wo court he ya. Ade ti na we yi o ma free because o so ka Ghana. Uri ma pa ya akonfo no bi su mo o man na o man gina o. Mimi nya sofo na o mo soro mo condemn obi mi nya that type ni bi o. Obi e na dwuma madwuma no so ka ho bi. Ntimi nko obi die mu ko condemn no. O madwuma no so ka ho bi. Ye tetere o man kwede na nanom na tetere na Bible ni o. Nti wu na ba ne na be ka jem se mi nyo mo mfiri o. Mi nya nyame na mayi obi afiri. Okay. What was am na se? Mi nya nyame na makoyi obi afiri. Eti mimi ntimi nyo obi mfiri. Na mmom senka konfo bi ti court obi. Eni enim se konfo we de na ade na ye one touch. Wo som na utwa ntre pasiwa. Ye di man na wo so be ka se my lord asem bi am be ka bia ye tro. Ni pass me sikwa na bom pass media dance kunu. E ho na afia asem to atwa. Tinka my lord kra wo mre. Omo me nya sa ne we bi ga na bi. Ye nya nkrofo ne do makotan tan won. Obi e pe ne yefunu. Obi e pe ne yefunu. Odifo why sofu na wo kanfo kosia ne shinapi. Obi ka se ne wo nye sofu a, wo ye komfo a, wo ni nipa ne be ya adwene. Me ne nya adwene. Dinti am ne nya adwene ne se me yeruade komsiani. Me kom awurade me kombo so. No sofu bia yeruade komsiani yeruade sunsun siw so na onye komsefo. Na woni ndi oka. Kokobusa Elijah. Kobusa. Amenye the first person say yeruade wo mumba no so. Eba wo so te say isiw so sa kom. Ti komfo twa no a me. Isi mi so a me ni ya me ye so kosen komfo. Ne mom untumi nyi omo emfra manyo semu ahensemu Ghana bakosemu because omo ne kan o hini bi okọ di nkuni o sin showe na de me ko di nkuni sabre na asofo ni o uti so asofo aso mesi na de me ko da Europe mfo asante rejo tumfo ensu na de me ko ni kun nyina di uti se o se bamjo asofo bi na de me ko da mo konfanochi na be kira kwankere ya asante bi o muti free kro mfo nse uti so asofo bi nti ade ntina na afi adu ba bi afi hwade bi o ya be ka kire se Samson no Bible na no ho de ba ma hu no da to bo mame me kan Bible ma hu Samson da to bo mame nemo mi na mi hu no ha no aye be ka se ne fe na se bo ma fi obe koma asanteman oduru ba bi de ne nsa ewura abotan mu atokro da wa enne me kwa metimi di mani hu me kokon no chikuru ma me hu se bode asiwa oba epeba till now okote bode ni bi na ebere na otibidi na okase mpese me wontafo oba ne be ma se de okan ne sa no ho me hu no bi asiwo ne nkaso bi nkosongoso ba me ye mfanto bi wa hatere ni nyina me ani mra ye ho so ni nturi ka wade bi hu ntem ne nkaso bi nkosongoso de me hu na evidence e wo ukọ asante regional do ani chirusu akwa no so a ye okro bi wo ye frɛ ho jomo tachimenti ajomo edua bi si kwan wa ye frɛ ne dua kyerɛ konfono chi twam wo duro no se bire bi bedu akwan ahase kwan ba beda akukuru kesi na se dua be dua bonsam otia ne dua sinema me sin na dua no tukosi kwan e da susu a ya to wa fa wo history prove o e pa mo chewo ye musa ye ho se yesu ba asase we so ne bo na se mioma Israel na omo kana ye mpanyimfo no sori a omo dimirika ko Israel ko fa ne maba Israel ye hifa se me ka to se Israel Africa obejedi se me ka obejedi metima ka ma ofat e bia na ye breniti okay metima ka ma ofat Africa is not Africa. Africa is Ackland. Ackland is Garden of Eden, of Mother of All. Okay. Africa is Ackland. Obi o tell me about research. Africa is so the need you obedi so. No, this said in to ye. Intinya Africa. It was Ackland, Garden of Eden, and as a Mother of All. Inti yen de bia dan me kasem wi. De bia dan me kasem wi yen. Ye need the grow Israelites. Kona go kan Bible no Jeremiah 8:21 Old King James Version 2000 years ago Jesus said specifically I am black but ko kan New King James Version na ga di bi o ma chro e tronko na o de aba na mpanifo di o ma hu but o mutumi nka because ono de sa tro na gu nkrofo anya no to oba bonti be kan ne ya wanya asem o tumi nka mini aba so so be interview me dia me de me mo nya case because me sama me kan na no de titam bia beba na tambia so adwuma mo be sisi o stifo e beba ne aba be adwuma e ya ro tambia so beba ne aba be na mi sese ne waka we ni nyinaa wo kire se penifo bi akọ invite spirit bi ni ahunhu bi e da be ro man ni mu a wo Ghana penifo na ngasa kra ni
Odi for near walking, so because of evidence, graduate penny for crack. Some man can penny for you, simply for me. Intuition account of a court and bread. Who can be other Jamal? Only intuition account of a court. Remember, Mum copy to me the premium, maybe Ammonia. I'm going to Codas and Econ Funko former. Minimum, only account be. You copy to me the pay. One copy to me the pen, Yamaha. Me about who's about to, you know. MPP for Besari renewal seat in the farm. Near cotton 2028. More MPP very seat in the farm. MPC very in the farm. Mina Miss Catchlo. MPP very seat in the farm. Would you imagine be a no can for two? Over some baby, my one Lucy never say we are 90 before for never say because no more Lucy and you want constituency. The constituency you are free on it will be where by MPP number. Intimacy MPP Besari renewal seat. And now we say be your upper. I dare be because you never proud on your free in Zaku. As the Diana at the amount of Olivi, almost win that. And you money be why intimate fair no can of one thing become raw. Okay. Sankanya, sir. Be a friend of Mra, necessarily to be out the book, Masadi and a friend of Mra, become running the chicken. Can you, sir? You can some my be Pia Bontain. But now can you go what to cookies? I don't mind your team, a Fred Ghana Christian country. But yet the broad nipa ponisem fini de pradi fini pansem tigana a Christian country a secret Christian country ni tiase adi won kra e kakra yini obi am person be kanokre meboa me ode to me mo bisa me question bi o quotation atana wa kan ma me keke okay na ti ade bi a wo kan yere ntem but of quotation man odi for wo bie na wo kan ma na ni bisa question say enra Reverend Osubempa Ebeka said 2 million at the NDC back on your son. Said 2 million every NDC for G. It is I'm sure you are 2028 NDC beating me. Yes, so I've seen a fee 2 million as a whole restaurant 2 million at the NDC for by say, before we can sana, and yet a whom or little political party to say, no big and your no, correct. Mammy Cousin Mitchell, Mimmy Tan cancer for prophet beyond. Oh, can gatekeepers about spiritual side? Benjamin Kingdom Numa. You have a post when buying or can't gatekeepers. Suppose when counting come say be a said the problem, but to be a number. Okay. You have post when come say be the problem by be a number. Also, when buy half man, half God, demigod, but you want to meet me or can't send you on your throat. And to say a prophet of Makwata, never palm or cutter, made him once a matching because of I didn't tell me yourself when I become fool. We paying for my mood of Kura. I said, a meeting come on things a good son. One to me can because we am paying for the sunny man also. Say, we do a babble bet me, mean phobia. The soon become a cancer way, Tia almost here and I can't in India. Baby, a gun do, yam back or be a view, or my crocro nipas and nipanti. If a post when Pakurian at the car say, or boom, pie my Yuba Mamma Penos, what kuma plenty. But a man for the tea when was what kuma plenty, you will say, Radia Sadi Ganas of Wesha. None can know that Wakuma plenty. Or come streets and none that Wakuma plenty. I'm partial. A courier didn't see. You were Mahama and buy. Okay. A dear thing will be a not 10 people for it. Now for question command this. Or we cast or no, or yes settings, or no yet. Sanimana bomb tonka or Nibida. And you know some no can I am partial. Okay, and say I'm papa, maybe I say, you see, then as a sign, then a cobaye. Ya only person of whom plenty. Now made your mind number 90 per corner, let us not fade you. Soon to me in a different palace. A ready to me over. Now near you a few. A ready at this saw by, then in the empty. A ready sample. Okay. To beat me to Waba. I told her be at your mind so friend, and then a ready tea, no the other. That is why now, or go for any dish drive for any. I'm going to tell you, say, penny pie, maybe be at Macon or in Pebble for. Joshua called ready any was in some Bossoretia. Into Macoma Bonin tea. Nessa and coming Finemo team, the Mobus and number or more Munipa. But your calculation, mammy. Most of my so every every apple, same address I would be. Now, waiting for the most woman also say, you see, every apple, same address I would be. Now, waiting for the apple for Mutiana. see, when you're for the apple for the Mutia, so for the Mutia wave. Aha, your day. Nancy, mammy, Nancy, mammy, where the affair, only a dear fear, not for